Welcome to Tedia Revung YouTube channel. Like and subscribe. Don't forget to turn on notification bell. Ole, land revenue noya ngay chia pek tu sang property tax kan ti te land tax kan ti te zoram chia kan ti te heng veli on all someday in online in apek thei to a chu online na apek dan chu mi puina all some taka kan ti mai thei nan amuna kala han ti boivel ngai lova kan pek mai thei nan khan a ti dan vel ka kan han siam don ani a chin apek dan tur hi net banking te UPI kan ti UPI noi a chuan engeni GPay kan ti te Paytm kan ti te khatiang RuPay kan ti ang chi te khatiang vel ka man thei vek dona chu ati dan tur kan soi don ani chuan amasa chuan property tax pek dan kan soi property tax pek dan chu a website kan lu don chuan property.amcmizoram.com aking kan lu tanga ta hian hi ron lu tanga chuan hemi hi a link ka hi description a ka ta thowanga chu kan ria anga chuan hemi property tax kan pek don hian hetlai hian I property upin chulu tro tilo omani I property upin chu upin chu I hreta mai lo ta a chu amasa choni nei photangai ta ni chumi ni chuan hetilai chunga hian upin mo ta khenan entaila chiang de lang alang phai mok shalo hetilai hian upin ta khian I hriat lo chuan click tur ani ki kimi click khian upin lak na tur website aron redirect don ni mo new tapin kan click chinanga kikiron lang ani mo hi AMC Mizoram website thoni a chuan hetilai hian heron amta treu mai booklet property of tax within tui vomit local council mo wat dikhan wat sang kha om trewa an website hi a background le an font color hi ena har sa de ulak mai theya maro chu uluk deu en chona hriat thei mai a ki ani ata hen mani veng ka inzon mai turani mani veng om nakha chuan hetatang hian upin kan lang hi chu a download thei ta download dan kha chu kan soi kher lo ngatin download kher lo pok hian kimi han click hian o hei chu kan click chin photanga kimi han click hian in browser ate khan yang lo nei chuan PDF reader te lo nei chuan ti khian ron lang mai ta a da that kher po khangai kher lo mai theya he tilai mi hi a pin chu ni ta a hemi pin a hi kan mo chu ni ta ni chuan hetatang he kan download tang hemi kan download zo khan ta he kan lut lenga upin kan nei sa hi kan panganga mani upin khawa copy a page mai tur khani don ni ta hian kanan page anga kan page hian he hi amain ro in load don ta a tikhian aron in load ta a tikhian text choi za turania owner detail nangma khai ni che empty kha tikhian ron lang don ta tikhian ron lang thavek don ta amani address te house number ti velte adik chuan ta hian property tax pay property tax om ta ni pay property tax kan click anga kan pe don ta ni property tax kha chuan apek dan tur ki ta khian aron om ta a hi UPI scan mo UPI scan khani ta a hemi scan hian direct in apek theya ta hian he tilai hi kan mu pha em chu ka hrechi alova Paytm UPI te tilai hian ngani GPay te RuPay te Bim te khatiang khana om ta a tin hemia kan ti du lo ni chuan ta hian prepaid credit card mo debit card kan ti ang chi RuPay ang chi te Visa te le khatiang sang khan hemi mang hian a pek le thei ta a ta kha chuan khami kan debit card number vel te kha chu ta ngai don ta a tin tilai hian UPI mang thovina theile ta a UPI he tilai scan lo po hian kan phone number ron thleng tur ang po khan kan UPI ti na phone number ron thleng tur po khan ti thei ta a chuan net banking pa ngai ania tiang khan ati thei ta a chuan ta hian hemi scan hian a thei mai ta a scan dana hi chu GPay te kan man chuan GPay chunga khan an hongila a scan thei mai a chuan khatianga scan na tur han mu che lo kan po khan itlai hian UPI mang hian a pek thei tho ta a UPI kan click chinanga ta hian
aron kaldon ani no more ti ta hian enter VPA emo ta hian mobile number emo UPI number emo kha chut mai tur ni ta hian UPI in register na number kha i chuanga i proceed anga chuan i GPay emo khami i pay na tur engemaw bera khan aron kal mai don ani ama khan lo accept mai tur khan aron kal don ta a chu ati thei ta a chuan tuna bi ka hi chuan a scan hi kan mang mai nga ta hian phone number ka chut kher ngai lo khan a scan a hian ka GPay ka honga a scan na tur QR code scan na tur ka honga ti khan ka zuk scan ta a chuan ka phone a hian pay turin ron lang ta ni chu ka proceed anga ka pay don ta a ti khan in process a na pe fel chi ta ka pek fel rol han ta khian ron kal nga la ni ti khan ka pet fel ti na chuni ta mai ta your payment is pending please check later nakina payment ka chu lut nge ya nakina kan check le do na ti khan UPI kha mang khan ti khan kan peta a chuan in pek na UPI a kha a payment khami chala na kha screenshot inamo a screenshot kherlo pana da that the kha kha da thaula engemo har satna nakina apelo angte lo chuan khatiang te po kha a en le thei tur angai taila a thawme chuan kha property tax pek dan ani a chuan atot le chuan land tax pek dan kan soi vele don ni mo online in land tax kan ti chu LCC khatiang chi te zoram chhia kan tiang chi te kha ani ta a payment zong a kha chu kan ti vek to lovanga tunami ang khani mai ta a UPI mangte debit card mangte khatiang scan le net banking mangte khan ni ta a chuan property tax land tax kan pek don chuan kan new tab khan hong tai la Google a thoi kan zong le ngatin hemi a link ka hi description la ka dale don thova chu description a tang pon thei don ani land tax kan tianga .mizoram.gov.in ta hian hi lutanga ta hian kan lut mai don ani ti khan hi land tax pek na chu ni a tle min kan ti te de hlekanga ti khian land tax pek na hi land tax pek na nia hi zoram chhia pek na ani land tax kan soi ma sa ang chuan ta hian land tax a hian family ID ti hi oma family ID hi kan fill up anga email hi chu angai kherlova kan ni kherlo pana poilova amaro chu mobile hi ti tel nge ngai ni mobile hi family ID le mobile kan click anga kan yalawanga proceed payment kan ti theya chuan LCC mangkhani pe thei boka LCC number mangkhan hei zoki family ID hi chu kan tilo mai nga heta tang hian hi awesome maya chuan pass type a hian LCC pass kai house pass ka eng pass nge ti khalo cheuta a LCC ti te house pass ti te nyanga azong khi chu kan trebe kharlo mai theya ta hian a langsar zo chu LCC house pass mo LCC ni chon LCC kan thlanga nga house pass ni chon house pass ti khan MLL ti ka chite kan pek tu rakha kan hre mai tur angai taila thawme tuna kan enchin tur hi LCC ani a LCC chuan LCC hi tuna hi chuan a pek dana chu property tax pek dan proceed payment a khajan property tax pek dan ne khan a in ang vek to a tuna ero chon hei mi tuna ka en tur hi chu pek to ani a chu pek to chu kan en don ani a pek dana kha chu a ma kan se khan property tax pek dan ne khan GPay juk scan mo number chu te mo khani mai ta ni chuan ta hian pass number and year ti hi om ta pass number and year a hian a pass number kha oblique akuma kha in LCC a khan OF of a intimate theta OF of khanilovin 2863/2022 ti hian ti turani of nilovin oblique man turani chuan mobile number a hian khami mobile number kha kan chuanga chuan kan proceed ang chuan ka proceed anga chuan tikhian a lo lang ta ni kimi omzia chu he tax hi pe kani to tax hi pe kani to a chu wang chuan pe kangin om to kuminatan pe kani to a ta hian ming anei tu ming vel kharon langa engeng mo number me chuan LCC number le a mun na ron langa chuan he tila hian pe ta om ta a
pay thi han click tai la hei hi ron lang le ta ni payment history payment history ron lang le ta hei hi sang ni som ni hei sang ni som ni pathuma pek na nia hei sang ni som ni palia pek na nia choi za po ti hian choi za te poron lang veka success te po ti hian ron lang vek ta chuan he ti lai hian a receipt akha alak vele thei ta ni hei hian sang ni som ni pali zo ki tian click tai la a receipt akha server declare tiklat mai server error ti khan khami click khan itilai hian entala server error te an mani lampang ani tura ngai taila ti khan pdf in aron in hong don ani chuan kha lentex pek dan chu ani le mai ta a pek dan han tia pek to nu pon a receipt te khati khan kan load down receipt te kan ti bo pal chuan ti khan kan download le theini chuan kan let le don ta new payment hian let new payment rang hian let mai thei ta new payment hian click ila ti khan ta hian let le don ta ni chuan zoram chia zo khi kan sei leang ai ang renga thil a pek dan vela kha chu upi ti ba kha chin ang feka chuan zoram che kan sei leang ta chan ration card number ji alu tur ani ration card number nei sa hi thun le mi maila ration card number hi tan ka pay sanga phone number mobile number hi chu ka email address hi chu ka ta khelonga phone number hi ka proceed le ang tikhian ki po ki pek to in omta bill number te akum te tikhana choi za te a transaction reference te tikhian om vek ta hi kan hong le chinanga a server hi nang vekem ta khi chuan he tilai hian a in download ai tilai tle malanga a download hi kan en chinanga he ni ta kan en chinanga khi a receipt chu lo ni ta ni tikhian zoram chia kan pek na kha a receipt number hi nia ration card number tikhan ning nen tikhan ta do ta kha zoram chia te len text te ngani property text te pek dan chu ani all sam takin mun shana ngani vakal kherlo khan mani huna tang khan mobile tang pon ati the veka mobile tang pon a mobile version angina oma chuteng chuna ti the vek ta kal boi kherlo khan ti mai the ni tin tuna hian china property text ka pek khan computer ka khoya a screen ami kha kazuk ngani kazuk screen mai ta kazuk scan mai ta phone atang khoi chuan khami juk scan kha arem chang lo ve theya arem chan lo chuan kas click to ang khan payment a khan upi khain thlanga in phone number upi in tina gpay in tina mo paytm in tina mo khami number kha in click anga chuan amai na ron pop up anga a pay na turang khan in gpay mo paytm mo khan automatically ron kal don ani chu chia pek na olsam takin vakal ngai lovin mani omna huna chia pek dan kha ani. Thank you for watching my video. Don't forget to like and comment and subscribe.